Lama, Undam Zala, Soviet, Chodo, Kuti Jingla, Soviet, Chile, Tarinkiera, Soviet, Lama Tapuja, Tava maybe Chingilo, Tujichi.
Tashi Delek Lala Karwa Puri Kita Zobe Kendrelsam Chamzi Rawayola tDrikungKyapgon Chenpo Gyalwa Drikungpa Chenpo Surba Shema tDrikungPowachenpo Lane Kyangxie Ima Leho Sheba Bunyam Shugyu Shema tDrikungPowachenpo Just Misla. Nama Amale was push you. I'm gonna say something about the lyrics for the non-Tibetan speakers. I'm gonna sing a Tibetan light classical song. And this song is very precious because it's written by 6th Dalai Lama. And in the lyrics, it says that in which place of Tibet he gonna reincarnate like 7 Dalai Lama in future, like in 7 Dalai Lama reincarnate in eastern part of Tibet, like they did. Like Nithang, yeah. It says like, oh white crane, lend me your wings. I will not fly far away. I shall return back from Nithang. So, thank you. Thank you. Wow. Ngalazo mune tane ki jogal subara re hang sai ki tang su tuji che da ka duina jabyo ye pare ngado chopala kadina me de che shugi di jela lada ki du chopane lada ki du
Thank you. Liwungawa kam nang jing yang chokwane lama sabo shuyu shebe tapin shuyu. 도대체 민타관의 도대체 항상하고 탐방선 까리라미도 제슈고요. 제린 주과 뜻이라고네 장시양은 일라만 디공 장군 이신으로 시바 분량 주교 뜻이라고
难的通过工作所得的方面，差不多了，参与的这个学员，差不多忙不一定主要嘛，参与的这里第三嘛一边，感觉对吧？差不多差不多全体的，现在接新教会的穷阿有天嘛，又要办嘛是不？那让我参加不同什么，那像这些学员要不就。要人性充满了有了的，想当时每天这路线多，现在都是亏欠起啊的，可被业务去了嘛，的开起不来，都是现在这个等于，水军的嘛啦，那不都是拿了茶研究的茶菜单、全部配单，那么我们现在咱们就可能去有的也得。不清楚了不，都是想找的，跟台湾的、马来西亚都是哪怕都是开发的都不了，这什么新啊，这那茶菜呀、老鸭的的多吧，那怕是可能不期间都是不让不通吧，反正的吧，想找做地形多的哦，你安排去，长嘛安排开去，不的看出来，年了大么了，都搞不清，但是那老几嘛那些俺也是。我是3代呀的，天地界了，所以要去那样那样子都用，你看差不多，你看上了呀，拦着上头出行的没得钱用，都这些，就是说。Ha
두개째 셔마 카로라 강생이야 와우 항생 샤고 땅소 부모친주니게 항생하고 땅소 카디나미도 제슈고
와, pen music yakotab na zo kamnang jing bomo jema ni ge hang seng yakotab so kadi lami da chi chak shuk jo mo da na dijela ani ngazo tanga ki sha tang suyuna dingja tong ba yin shu ye ta thring ngazo thom tong ba re sha ani pen music to ji choja chirona ani kare chimona ani a sha ta bune sha gorje michik tana digre a mini sun tana digre suzo group tana digre 아니 샤자 필요나 쉬우요 아니 가지야 수고 예보 베스길 때 예배에야 시제 교회 고 쉬우요 야 시제 교회나 되게 와우 다음에 라송아 되게 제마 되는 주기다 보모 상문이게 샤데 페 뮤직이 녀보다 미상마라 그 수가 있나
도지체 뱀메즈 도지체 항세 야고낭나서 가린라메도 제 슈고요 자 사서입니다. And I'm really happy and appreciate a lot that you have sent here today. So for continue the program, so I could love to sing a Vietnamese song. This is about the spring, so it's like spring whisper. So I could love you guys enjoy that. So if you guys want, you guys also can dance with us. Trên nắng xinh mặn măng, từng giọt mưa đêm rơi mùa xuân. Và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn độc dại cứ tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên, và em đã biết thương nhớ biết giận hờn. Mùa xuân đã đi bên em cho nụ hôn, và mùa xuân đã cho em ánh mắt này. Để rồi đắm say, để rồi ngất ngây. Thank you very much, and please have a drink, and thank you very much. All the great gurus, which is His Holiness Gala, His Holiness Toturails, His Holiness Karmapa, His Holiness Trising, and all the great gurus and all of you. Thank you so much. And this song is singing about the great country, praising to offer the great country and offering to our Father and offering to our mother. And also historically, always His Holiness Dalai Lama said, Mongolia and Tibet are twin brothers and sisters. We are historically very close friends. Thank you.
hang sang ta mi sama han toro chidura ta shela peje tradition ani na bro sama shela la tong je me tong la si na la la mi la ko sho
Thank you.